One resolution, Law 371. Definitely, ngin fight, ngin ikut. Namar kerkom perkat jengi kinang ilam juga Voice of the People Party kadai kemen simi ikut. Ngin namlek saka Government of India daga jeng artatil. Ngin lek kadai ke hok kejungi begini beliau. Ngin don daga jeng perkat panong koyok ngin yo kamayam kadai ke hok kejungi. Ngin don daga jeng ke history. Ngirung syagari India leng pakai instrument of accession. To ba. Tekani ka schedule kadai ke measure of self government. Banyata ban protect ini. Teka niru kadai ke way ke begidon kam. Abang ini lek menta. Lingba ki application hakiwi ki jela nginang yo ban penbahaban pencana ya ke demand ke jungi. But the government of India. Maybe 2028 kan deka snem hakaba ngila ban ibu ki jingkla. Mo katkum ke jingkren president langba jong ke Voice of the People Party but ba ada khanyak hak jing i ke jong thi hak PUE ba 371 but 6 schedule kala ban don lang. PUE kum no. Mizoram kadang ka 371. Tengi ik porong haki ni kisini baga BJP ka job bon haki district council election in Mizoram. That is the reply. Tagod umlong, tanggaway. Haki ni siya lang bro snap ka jawab jangan se. Mizoram kadang article 371G, right? Recently kadang election MDC ka baga BJP ka sweep. Te pila sutok ke. Kalong namlong ke. Kum ni siapa? Am tak labiang. Tu hari ni ko port.